Yemra transfer market nim e Ghana Premier League akense kese a nyame adoma 13th of this month in Pemfo Chesa Broi Pumakoma sa match si between South of Fem na ukukuma na se Ghanaian international Baby Jet Asamoah who is still the general captain for the senior national soccer team Black Stars of Ghana na saying call up no nya de na so ukopiem e o Lagos Cities Football Club a omaton Sunday afre Baby Jet nei obebo amanyema etian ko emra transfer deadline no e ba na wie na se Baby Jet Asamoah wonde waje ne kakrawa asan contract no edi ama eye Lagos Cities Football Club. Meme dey twa mu no na GFA transfer ntokua kese no ye tu mu a bobu kwa hodo omo top players nyina obi atenani so na ko wi ase na Lagos Cities bobu kwa ono won krankopuni mantem ha no ono na dodo na abone din a ye hwa ni mu sa lega enche hyase no omo bayi nkonya na dodo na akwa agoprama so akohwa agro ni bi o hwe players atwotwo hura Lagos Cities for ensa ka ono mu a Baba Mahama enkane no si akan edema Santi Kotoko omusa aka no Michael Ampedu ono so enkane no si akan edema Liberty Professionals Raphael Klu enso ka ho bi enkane sahene edema Eduana Stars Vesopoku Lagos Cities for nsa kan brante ya wo mo hwe ni mu so begina finfini ho adi agro mapade ama wo na kesepa na wo di mu akotene ya Ghana fo nyina ani age ene enkane sahene edema Black Stars Asamoah waje peni abesan contract ya no otene e de ama Lagos Cities a ye hwe ni mu se season fufura ye besimu no Baby Jet ebegina go pramaso esi akan e wo Ghana ya league nim na wo de woni kire Great Olympics nso aso ya Mana Mudasiru Ebenezer Sechere Michael Otu Hakim Mujib Al Hassan Sunday NFA Arnold Mensah Abbey wenu mranti a Great Olympics for nsa kan wonom ansa na GF for eto transfer ntokua Enti transfer window no yetimi atum se kama ama players bi nso nya kwenya omkosi akan ma club ne di makotene pa no Baby Jet Asamoah ono akopiem Lagos City for akacha branti kantam edinsie to pia fa agency nyame adom na se oba ne retirement mu di obesi akan makodoko na no kodokofo ene twen komo a niam ntimi nsipo amani akopiem Lagos City for akacha no so ma me se first 3 matches of Lagos City Baby Jet Asamoah ontimi enhyegese ensi akan famom ina nsempen fogu so tutu nema biye nyame adoma de honkomo betia saba but Baby Jet Asamoah ne bo hye so bogusi akama kotoko no enya de no so betia saba mesanse wo sa contract mi no plan esanda ho se Baby Jet Asamoah nyame adoma omo be ko Germany hye so won san kosia coaching no so kosia coaching no so bepie mo Ghana Lagos City ana be san be coaching ti we ene planner eka ene contractor mfie makoma be sene a woni Lagos City for assign no nyame adoma ye be san to so de honkomo bibiri na atia saba